Hey, ake sinixoxele indaba ningayibuzanga. UJudge Hlophe lo deputy president lapha ya kwi-MK Party wayekade ewumengameli wamajaji lapha ya eWestern Cape eCape Town kuyena nje ophethe kwezomthetho ewumengameli nje wawo wonke amajaji eCape Town amhlophe namnyama ayereporta kuye ayengaphansi kwakhe. Naku-ke laba abamhlophe niyazi ukuthi abanamona kuyafiwa, banomona lo oyisilwane lo ophathekayo ongakujaha ukugijimise ngisho ebusuku abelungu. So bakhanda itulo-ke lokuthi lo jaji lona aqedwe nje indaba yegama lakhe liphele lithi nya nakwezomthetho aphele nje asuswe angaphinde abe khona kwezomthetho. Bathe bejika bakhanda itulo bathi uviolate i-judiciary law, uviolate imithetho yezokushushisa kwamacala. Ngizoyibiza-ke leyo nto nina ngesilungu, mina ngisho ngesiZulu. Bam-impeach-ke, uku-impeachwa-ke ukususwa nokukhanselwa kwakho kuleyo position leyo. Wabe sevula icala-ke uJudge Hlophe, icala elidonsa iminyaka-ke njengoba nje eze wawumuntu ongasebenzi wagcine umuntu nje impela o-advisayo ozimele kwezomthetho, advisor nje laba amajaji nawa lawa asafufusa, wagcina ewumuntu nangu-ke sevumbuka lapha kwi-MK Party wagcina-ke njengoba sikhuluma nje u-deputy president kubaba uJacob Zuma uJudge Hlophe. Icala-ke seliphothuliwe-ke leli loku-impeachwa kwakhe, leli lokujeziswa kwakhe lapha eWestern Cape. Kufumaniseke ukuthi uJudge Parker lo okuyena owakhipha isigwebo over uJudge Hlophe kuthiwa wahubhuza uhubhu kabhejane, kuthiwa wakhuluma amampunge, kuthiwa waqamba amanga. Ujaji omhlophe lona obizwa ngoJudge Parker waqamba amanga ahlaza cwe ngesikhathi emangalela noma ekhipha ilokhuze isigwebo over uJudge Hlophe. Sekutholakele-ke ukuthi lelo cala lelo uJudge Hlophe uluwinile ukuthi wa-impeachwa noma waxoshwa esikhundleni sakhe ngokungekho emthethweni. Uzokhumbula ukuthi uJudge Hlophe nasephalamende abamhlophe bamlandelile even ngisho esesephalamende bayoviolate umthetho wephalamende othi umuntu oqokwe ngabantu ngevoti ukuthi ahambe ayohlala enkundleni yamajaji lapha ephalamende, lo muntu akaphikiswa. Bawuviolate lo mthetho when it comes to uJudge Hlophe, bamphikisa uJudge Hlophe baze bamfaka nasezinkantolo ebe ekhethwe ngevoti ukuthi abe lapha ya enkundleni yamajaji ephalamende. Nalapho futhi uJudge Hlophe bamnqoba bamkhipha, kumanje nje akekho kuleso sithangami leso samajaji. uJudge Hlophe ukhishwe yibona abamhlophe laba ababekade bemkhipha ekubeni umengameli wamajaji eWestern Cape eCape Town, bamlandele nasephalamende. Ulwinileke icala ngoba nalapha ephalamende into abebeyibeke eqhulwini njengezizathu noma njengecala, into abebeyibeke nje eqhulwini bethi ngenxa yalokhu akufanele ahlale kanye namajaji lapha ephalamende. Bebebeka lento yalapha yoku-impeachwa kwakhe lapha eCape Town ekubeni umengameli wamajaji naku kuthiwa uviolate i-judicial law.
some of the judicial laws ayiviolate laphana bekuyiyona kuphela isizathu esidalo ukuthi nasephalamende angahlali enkundleni kanye namajaji. Nanguke manje uluwinile lolo cala, kuphoqa ukuthi njengoba icala eluwinile inkantolo enkulu yamajaji ivune yena, sekuphoqa ukuthi number 1 abuyiselwe esikhundleni sakhe, number 2 zonke imali akweletwa zona ijudiciary kuyo yonke iminyaka akhishwa yona lapha yana esikhundleni sakhe maqede wangakhokhelwa waluza wonke ama benefits, waluza wonke ama salaries akhe alesasihlalo, sekuphoqa ukuthi ke lezo mali akhokhelwe zona, abuyiselwe esikhundleni akhokhelwe imali zakhe. Ephalamende la akhishwa khona with the same strategy, nakhona sekuphoqa ukuthi akabuyiselwe phela kanye nemikomelo okuyimi imihlomulo ehambisana nalesa sikhundla sasephalamende sokuhlala laphana enkundleni yamajaji asephalamende, nalapho kumele abuyelwe yiwo wonke ama benefits awaluzayo, aphinde futhi abuyiselwe esihlalweni noma esikhundleni sakhe ephalamende. Ke manje usuyabona ukuthi abelungu bayikhosta kangakanani icountry, usuyabona ukuthi abelungu bayikhosta kangakanani icountry ezimalini ze-tax, i-tax esikhokha mihla namalanga. Abelungu bavele baqhamuke nezinto nje ezingekho ngoba naku bephusha ipropaganda yokuthi lowo muntu akakhishwa. Zingakanani imali ezaspendwa kuliwa nomsholozi kuthiwa akayoboshwa for 15 months. uZondo iyiphi accountability ayenzile mase kutholakala ukuthi ukuboshwa kaMsholozi for 15 months kwakungekho emthethweni ngoba wayethithwe unfairly or differently among other abantu ababoshwayo, ngoba yena wayenganikwanga ilungelo lokuziphendulela phambi kwemantshi enkantolo. Kwakuviolate ilungelo eli experience noma eli enjoywa ngisho isigela mkhuba seyigebengu eSouth Africa, kodwa uZuma le opportunity wancishwa yona ngenxa yepropaganda ephushwa ngenxa yepropaganda yabelungu besebenzisa ipuppet yabo eUramaphosa kanye noZondo. Zonke lozo zinto lezo zidla ephaketheni lemali yentela, imali ye-tax yethu njengama South African, kodwa sithuli sibumba imlomo yonke lonto asisukumeli. Kunaloko imgodoyi le EFF no ANC no DA no Nkatha babhizi bayaqhubeka baphusha umsholozi bamphushela emgodini, noma sekubonakala ukuthi umsholozi utreatwa unfairly, sekubonakala ukuthi alikho icala, ayikho into embi eyenziwe uJacob Zuma, kodwa imkhanxala lehlezi lilambela imali yezikhohlakali lezi ezimhlophe, lemkhanxala lemnyama lena ye-IFP nalemkhanxala ye-ANC ehlezi henquza lana kwezepolitiki, ifuna imali, ifuna ukucorrupta yonke into. Nalezi inkoxonkoxo zamasende okuyi-EFF ezisanganelwa yikhaya. Mina ngiyazi iyouth engenangqondo kanje, angiyazi ngempela iyouth le ebizwa nge-EFF ukuthi la amasimba asanganiswa yini ngempela, ngoba iyouth ayinjeya. I-EFF nje is not a true representative of i-South African youth. Amasimba nje lento ekuthiwa i-EFF. Uyabona umsunu i-EFF igama lawo. So kudliwa imali zentela la, uJudge Hlophe buka nje imali esekumele abuyiselwe zona.
buka nje uJudge Hlophe etreatwa unfairly, ekhishwa izizathu zingekho ngepropaganda nje yamasimba. Kade niyadakwa nina bosopolitiki mgodowo izinja.